Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya ramchunga COVID-19 Omicron variant chu boy puyom takani meka wangin nga thatu te film khur tur la hridan na lakim turing kan ngen chewa kumsom pangale som pret in karti ti amin midang te po hridan nan lak thenan pui thinang che mai tumna vo medang hnai lo kudle mai ti fai te longai pe mo zelang cheu COVID-19 chungchanga hredu ne le ka hroina mo tan rampum huwa helpline number bial pakhat Pahni pathum pakwa pasari paret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pahni te biak pot hereng ani tuna chuan Chanchinthar e thak chun zomang u Union Minister of Ayush Port Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal chuan Mizoram rontlo in Voin Khan Central Project of IWAI chungchang hemikai noi hotu te mineko asoipui Governor Hari Babu Kamban Patian Mizoram mipui tamzokin Central Sarkar scheme atanga ham shatna annei thinatur Voin Khan Mizoram Baptist Kautran Shuai tu te asoipui Union Foreign Secretary Hars Vardan Shingla chuan Ukraine khopui Kharkiv atanga India meta hruai chhu chu anda poi mohma sakber thu soi naktu ka Uttar Pradesh in khan thorukna nei turin inbo sena zofel anito Union Minister of Ayush Port Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal Mizoram rontlo in Voin Khan Central Project of IWAI chungchang akai noi ho tu te minako asoipui he huna hian Transport Minister Puti Jalan tlonga chuan Inland Water Transport chu state dangle ram dangte ne inkalpo nan Mizoram ta nei mak mo ani thu soin Thenom state ba ka ram dangte ne inkalpo na poimo tak ani thu soya nitin khosak mo lak lu na Assam le Tripura bak chu inkalpo na tha om lo wangin a poimo hle ani atia Inland Waterways man tangkai ani chuan senso tle manga tuial thei man tam angai lo wanga ram ngoti chereu ven thei ba ka mitam tak tan na asiam thei don ani ati Mizoram chunga lui thanem tak omte chu Inland Waterways atan hian an man tangkai thei hle don ani atia tuna hian khothang tui pui tlong chim tui pui te ba ka National Waterway paruk ti seya ti pai mu khenga man tangkai thei nan ma lak me kani a heng thil ti hlo tling tur hian Transport Department chuan Ministry of Shipping and IWAI abe po brangani ati Union Minister point Mizoram tan Inland Waterways poimo dante soin ati hotlin nan Mizoram sarkar lai puyan thodun anga ti a Prime Minister in Ramhasona tur abikin Marsak State Masona tur hi avei hle ani ati a Mizoram le rampum in tawdel chu sarkar lai puyil thil du berani ati bok Voin Assembly budget session zona le chhana hun manani ba ka Minister Pathum ten sarkar kumthara and department en ko sang te sum man tura ruam man house pompuit atanan phara Voina House in Minister Shang te Encol Department Sumhan Tur angai tu te chu Minister Purobad Romoy Road te Encol Sport and New Services Department Sumamo cheng vibel che somni pali no somni pani sing khat sang ni Tourism Department tan cheng vibel che som pakhat no somthum pasri singli sanga Information and Communication Technology Sumhan Tur cheng vibel chali noi somkua singruk awain cheng vibel che somli no somnga sing khat sang sarite Minister Pulal Chandamaral te Encol Department Shang Printing and Stationery Department Sumamo Cheng Vibel che sompani noi somruk poriat Singlet sangruk School Education Department sum tur Cheng Vibel che sang khazali somko pathum noi somko pathum singruk sangni Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department sum mamo Cheng Vibel che somthum pathum noi somthum pathum singni sang khat awain Vibel che sang khazanga somthum pakwa noi somko panga singlet sanga Minister Dr. Al Thanglana Encol Department Higher and Technical Education Department sum hantur Cheng Vibel che sani somruk pali noi somre singko sangruk Health and Family Welfare sum cheng vibel che sari somni no somru pathum singko sanga Rural Development Department sum mamo cheng vibel che zali somthum poruk no som pasri singli sang sari awaim cheng vibel che zali som sari pakwa no som sari pali singruk sangruk teni a chanchimpo selai he minister de demand hi soi ho mek ani Voin Assembly session Home Minister Pulal Chamlenan tukina Mizoram Police 10 Manipura vandoi an to chungchang house a shil Home Minister Soidan Chuan Sarkar le pui Ministry of Home Affairs Tupek angin Mizoram State Armed Police Force Company somte chu Manipur General Election tho khatna February somni pariat le election tho nina lom tur March ninga a duty turin Mizoram Sarkar chuan February sompanga atira tlong tak an duty na tur thangin election tho khatna February somni pariat neya Bisnapur District a duty tir an ni a in thlan tho ni na duty turin Tamenglong District a duty turatir an ni a Tamenglong District an thana mun Tamenglong College chu motor lian lu thei ani lo wangim motor lian thlen theina chin atangin pickupin anin thiar zo don anung ber mi som bakha chona pickup chu brake fail in tuk im dar khale chan ve khana che suala he che solna constable number zanga som puruk
kelal ompuya second IR champhai kho chu borala arwang hi district hospital postmortem ti theni lo awangin imfala ti tororo manani a liam dangte po helicoptera imfal lama phur ani home minister chon manipur sarkar ho tu te bek porengan ni a kelal ompuya ruang chu thona manga thon ho dan boi pui me kani ati a Mizoram police and van doina an tok chu poe ti thu soin lu sun chungte an thin lungin an tor pui ti soin atula piang ti zel turin police headquarters le Mizoram sarkar ein ding rengani ati Governor Hari Babu Kambambati and Mizoram mipui tamzokin central sarkar scheme atanga ham thatna an nei thena tur voin khan Mizoram Baptist Corporation shoi tu te asoi pui governor chuan Mizoram hun sang sanga tlo nu le tlomai pol shoi tu te kom nuwa Mizoram mipui tamzokin central atanga social security scheme thatak takte an thelo wangin an donglo ti amu chu thu soya hei hi thinlung taka avei thu soin voi tam tak bank te sarkar department ho tu te le tlomai pol shoi tu te akomna po soi thin ti a Mizoram mipui tam theng berin central sarkar atanga ham than an don chu an chan vo ni a tuna zirtin thatok rilo ma se hriatir nge chu an chan vo ni ati governor chu Mizoram ko than chu mipui te rongbol tu poimo ber pakhatani a mipuin ko than shoi tu te thon ngai changa ko than shoi tu te thu sei chuan zoma hlo a heiwang hiam mipui ten thil tha an don thania turin ko than shoi tu te chu an hun le mun rem chang nei na te thanem ngai taka welfare scheme le social security scheme te mipui zirtir turin angen ani BCM shoi tu te hi president elect Reverend Dr. Zoloman ahova governor so yang hian heng scheme tha tak tak te hi an hriat ngai lo de vek ani a hunram changa pianga mipui zirtin po kalpui tha an ti thuan soi ani Longklai district COVID-19 Shileng dona le risel konga mamo pushuk nana Longklai DC Dr. Andrew Aizawl de National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation NSTFDC atanga ambulance adil chu chu nimin khan Longklai Chief Medical Officer Dr. LP Mal Somakuta hlan ani ambulance in hlana pola Longklai DC office a hun mana Dr. Andrew Aizawl de ka chuan Longklai district mamo an thlente ngai poimu a NSTFDC 10 ambulance an peka wangin lom thua soya Riselna konga masona tule harsana shranga chokjang khaitu ani abe sei thua soi CMO point district DC malakna lom thua soi ve bokani tuntruma NSTFDC nongka district tan ambulance an pehi cheng noi som chung manani a nikum September thatang kha nongka district administration malakna in corporate social responsibility CSR kal tangin state pon company le foundation shranga tangin nongka district chuan tranpuina cheng noi som huvel adong to ani Voin Khan Longklai District Futsal Committee chuan charity futsal atanga an poisa mu cheng singthum sangre chural kan tran pu atan Longklai DC kota an hlan bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Union Foreign Secretary Harshvardhan Shringla chuan Ukraine khopui Kharkiv atanga India mite roi chu anda poima masak ber thua soi namin tlaya Prime Minister Narendra Modi hova high level meeting an nei zowa Chanchin bumite komin Pushingna chuan sarkarin Ukraine atanga India mite thiar chhuak turin chakle zolin ma la ti a tuni thum chung hian thona somhni paruk tirlo ani anga Bucharest le Budapest Baka Slovakia le Poland te po manani angati Pushingna chuan India mi sing khale sang ni thiar so ani to a hei hi Ukraine India mi cheng za somruk ai tam ani to ani ati Ukraine ram chunga thona kongte khar ni nuwa sarkar lai pui chuan ram then Romania Hungary Poland le Slovakia thona tum hun mangte in India mete athiar chhokani ati naktu ka Uttar Pradesh in khan thorung na ne turin inbo chena zo felani to a jingdar sari tanga tlai daruk thleng vot thakani ang in khan thorung na hian Uttar Pradesh Assembly Bill somnga pasria vot thakani dona district soma in khanani dona chungde chu Balia Balrampur Siddharth Nagar Basti Sant Kabir Nagar Ambedkar Nagar Maharajganj Kushinagar Gorakhpur le Deoria te ani a candidate zaruk samsari parukan oma hengzinga hian meise candidate somruk parukan oma voter viable chenhile point pakhat panga an om ani Chanchinthar cherti topna tang pui Union Minister of Ayush Port Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal and Mizoram ronto in Voin Khan Central Project of IWAI chungchang akai noi ho tu te mineko asoi pui Governor Hari Babu Kambambati and Mizoram mipui tamzokin Central Sarkar scheme atanga ham thadna an nei thine tur Voin Khan Mizoram Baptist Corporation shoi tu te asoi pui Union Foreign Secretary Harshvardhan Shringla chuan Ukraine khopui Kharkiv atanga India mite shoi chu anda poimo masak ber ani thu soi naktu ko Uttar Pradesh in khan thoruk na nei turin in boysana zo felani to chu ti jong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani